Asilahlekanga ukudala sijikeleza izitrato zalapha eCampton Park sikhangela uTumelo ungafunga into okubana nguye lo sifundisa ngaye namhlanje kodwa ke uyayazi into obana thina apha eKhumbula Ekhaya asohlulwa yinto sesifikile ke sizawudibana naye uTumelo ufuna simncedise sikhangele isister yakhe uSithembile wakwaMasini manje ke abothumamela bathelekile masingene ngaphakathi sike siyobona into obana singamnceda kanjani na uTumelo. Igama lami nguTumelo Ndebele ngizalwa eZimbabwe ngisebenza eJoburg eCampton Park eGlenmares bengibhalele ukukhumbula ekhaya ngithanda ukuthi bangifundise usisi wami igama lakhe nguSithembile Masina ukhulele ngasesangweni eThembisa mina naye asikaze sabonana bengimbonela ngasezithombeni Konqo yebo kunjani sisi yaphela njani baba phile Nkosi wavula igate ayilumi phofu lenja hayi ayilumi lenja Ndingusamora igama lami nguTumelo Ndebele Ngiyavuya ukwazi Tumelo ngiyajabula sihlaleni phansi so Tumelo usibhalele singakunceda kanjani bengicela ningincede ukuthi ngifumane usisi wami igama lakhe nguSithembile Masina yena ezalwa nguVirginia Masina kumbe Messi Masina ukhulele ngasesangweni eThembisa umama wakhe waseshona wathatha umkhulu wakhe wahamba naye ngaseMpumalanga mina naye asikaze sahlangana sazana bengimbona ezithombeni emncane ubaba wethu washiya sibancane singazange sahlangana ubaba wethu bezibiza ngoDavid Nyembe ubehlala nomama wakhe ngasesangweni. Okay and then uSithembile wazalwa before when uSithembile wazalwa before mina umdala kunami mina unga95 yena ngaba unga93 kumbe 94 khonapho. Into okwenza umfune kangaka uSithembile? Ngiyafisa ukumazi njengodadewethu njengomntaka babo wami ngiyafisa singahlangana sazane njengomndeni njengabantu abakhule bengazani mhlambe la lapha khona uyadinga akakwazi adinga yephi. Ukumfumana kwakho uSithembile buzakunceda njani apha ebomini bakho? Ukumfumana kwami kuzongenza ngijabule kakhulu ngoba nami ngiyabe sengithola udadewethu. Kuzongijabulisa kakhulu ngiyafisa ukuthi ngabe ngingamfumana sazane. Utata wakho phambi koba anishiye uye wakunika i-information malunga ne-siblings zakho? Ubaba washiya sibancane I was 8 years old so azange ngazi lutho. Besibona ngezithombe nje sitshela ukuthi lona ngudadewethu then ngazotshelwa ngobaba omncane ukuthi yebo ukhona udadewenu eSouth Africa igama lakhe nguSithembile. Yikho ngikwazi and then bangitshela ukuthi umalume wakhe ngumzwandile Khweleni Masina. Ngizamile ukuthi ngixhumane naye kodwa angikwazanga ukuthi ngimthole. And then wena ekhaya ukhule nomama nobaba? Ngikhule nomama nobaba kodwa ubaba uye washiya ngina 8 years. Ngakhuliswa ngumama. And then utata wakho esekhona ebekhe wazenza inzame zoba amfune usister wakho? Angeke ngisho ngoba bebehlala bonke lana mina bengisasencane behlala labo lana eSouth Africa. Yes. Mina bengiseZimbabwe. Ekusheneni kwakho ubaba babuye bacela i-death certificate befuna ukumenzela izincwadi so angazi ukuthi sibonga asisebenzisayo ngisakwandebele kumbe ngisakoMasini. Ngikho xa umkhangela ke ngokwi-internet mhlambi kwizinto ezifana no-Facebook ukhona umuntu ovelayo? Ngizamile ukumkhangela kodwa ngimtholi abantu engibatholayo akuseyiwe. Yes. Njengoba usicelile into obana size apha sizokuncedisa sikhangele usister wakho uSithembile. Ufisa ukuthi wena kungenzekani? Ufisa ukuthi ungane relationship naye simthole ngicela nje ungixelele into obana what is your wish? Bengifisa ukuthi ngabe singamthola sikwazi ukuxhumana noma neyabehleli kwenye indawo nasihleli kwenye indawo kodwa sikwazi ukuxhumana sikwazi ukuthi sihlangane uma kunezinto ofanele sizenze njengomndeni sihlale sibonana singaphindi silahlekelane uma ngingamthola. Alright Tumelo, ndiyabona into obana engathi sizifumene zonke izinkcukacha sizidingayo zento obana sizame ukuncedisa ukufuna usister wakho.
Ndiyathemba ke into yokubana naye mhlawumbi ubukele njengoba sihleli nje apha uyakuva uba uyamkhangela. Bukele ekhaya, ootata bethu baye bahambe benza abantwana, basishiye bengakhange basidibanise okanye basinike iinkcukacha zento okubana singabafumana njani na. Ndifuna ke ukuthi kuwe, uba wena uyayazi into yobana kukho amalungu osapho lwakho ongayaziyo into yobana baphi na, ndicela unikeze ezo nkcukacha kubantwana bakho okanye kubazukulwana bakho bazokwazi into yobana benze iinzame zoba babafumane. Xa sibukela ke kweli bali lethu lanamhlanje kaTumelo, uba wena uyamazi uSithembile wakwaMasina okanye umntu ozalana naye, ndicela uzusithumelele iWhatsApp ku-087 062 5738 okanye usifumane ku-www.khumbulekhaya.net.za. Siyafumaneka ke nakumakhasi ethu onxibelelwano phayana kuFacebook, kuTikTok nakuX.